Kenram bagi jing baik dan jing mam syah ka jing trekam jaka Meghalaya Public Service Commission imat ki yai pitang na kasngi sya kasngi. Kada kolong pemerintah kasngi na kaliang ka Seng Voice of the People Party yapo ka jing lam jang Vice President Dr. Karashan rengkat bagi pat kena lam jaka parti kilaliban ai ka memorandum how chairman jaka commission ban ujor ka beri ka jing khat interview na kam tagi khat neutli ki post jangka Meghalaya Police Service. Kat kam ka jatu kena lam jaka seng la angba ka commission kala khat interview tang ar penyongut na kam tagi khat neutli ki post. Kat bah ka jing sya da khain kat kum ki ratio. Ada ban khat interview hadu safu ane safu laingot. Kai ka daw ba pelong ka commission ban penduna yiki ki ba khat interview kalong ki don ki daw ki ai halandat ba kum ta na kala jaka seng ka pan pau ka jing persyak ka bajor halo ka jing trikam jaka commission. Hari kesini saya MPSC, jadi hari ini kita kam beberapa ni lah, tip hari ini berkat exam, ke MCS exam, berkat MPS exam. Tinggiwan hari ini ke por, bani perlu German, bagi request itu bah persang ban kembali begini, ban pekerja kan kompeti berkat MCS itu buat bikin permikin, ini kita tu ke yaki marks untuk ki kena, okay, korok kenapa kan syai. Dia hari ini berkat MPS itu ni dah ông bà cũng có long gặp cũng một cái laptop thọ mà khi gặp mà cái notification cho khi và cái interview về vấn đề 1 is to 2.5 cũng vậy với candidate 2.5 cũng vậy army line thì bạn compete for one post thì cái chính số chúng cái tôi khót khi tăng candidate công tu và cũng có bao còn tăng 1.6 cầm biang tinggi cái part iki bapin consider di kata cái namar ba itu ki kena ki ba du long công ta mo kata syubun nomor bah kalau kan lihat pala kapus kurang khadil tadi dan regi khot tang arpunya mut haji syal piyat tang 1:2 kalau long live sound mut te kumang awal dia PSC duduk pas sedang kadi 2.5 tadi mut kan kam bun ya kata kumaron 42 43 ini request ya ka chairman mohon consider ya kata sang begitu di bagi film mau duduk kumpang mentahkan ke competition berjurut di tong ada khanglat pun gitu ki kham tam ha bakal long syai ke jing tho jong ka notification jong ka MPSC bakin khot la ko 2.5 against one vacancy tak kata hi te namar doktor menen la chem la dia than em ni wan ngang elek la jong ka banta kata ka jing jadi jong chairman bat ki organization kata ni la ban ni wan nang ni ban super part barang ko makalong ni di ka political party ku beri ki request ni ban ni yarap ban ya keren lang jaga Public Service Commission tidak have done that. Tinggiwan hangi ban request iki ada kiwi ale katakan orang lah. Kami rumi kwa ya katai. Bagi ke kin bet bakun bulan cu ni in future bikin bet ke tingi kumki ada parti yuan ya ai kat kan suggestion semua tang ban cu produkti bagi yuan ban ai kat kan suggestion ban penbhai kan Public Service Commission.